Dobro večer, pijanisto. Hoćemo vas zvati pijanista ili Andrej? Kako je vama više odgovara, pijanista mi je onako nadim, dobro večer i vama. Pijanist, ko vas zove pijanista? Ko vam se obraća sa pijanistom? Pre su to bili samo bliski ljudi, to je bio nadimak koji su koristili moji drugari iz kraja. Onda se proširilo na školu i na fakultet kasnije, a postalo je sad nekako poznato zajedno s ovim delima koje taj pijanista stvara. Pa evo, i sad mi je i čudno kad mi kažu pijanista, jer mi se obično obraćaju ljudi koji me ne poznaju, tako. A Andrej je postalo ono kako me zovu ljudi koji me znaju. A zašto pijanista? Kako je došlo do toga? Do obrta ili do nadimka? Do nadimka. Pa zapravo svirao sam klavir i u jednom trenutku kada sam se preselio iz Zemuna na Bežanijsku kosu, Bežanijska kosa posle mesto na kome sam i krenuo da stvaram po ulici, to je bila završna godina moje niže muzičke škole i onda je bilo intenzivno to vežbanje klavira, sam svojim drugarima u kraju bio onaj koji svira ono. Teško im je bilo da upamte da se zovem Andrej i na kraju sam morao objasniti da je onaj koji svira ono pijanista koji svira klavir i od tad sam ostao pijanista. Nije mi se to sviđalo u početku i stalno sam ih ispravio, nisam ja pijanista, ja sam Andrej i ljutilo me to kad mi kažu pijanista. Međutim, nekako kako to već ide sa nadimcima, to ne može da se zaustavi i sve ostalo istorija. Dobro, kad smo već kod imena, još jedno samo pitanje u vezi s tim. Andrej Josifovski, jel to je tako, malo zvuči ruski, malo zvuči, ne znam, vrlo je tako internacionalno ime. Pa to je da bi se prikrivao od ovih službi što nas prate, šalim se. Da, to je, po dedi je prezime, deda je iz Makedonije, baka, tatina, mama iz Crne Gore, a mami su svi Bosna, Lika tamo, i tako da ja sam Jugosloven, pravi. Pravi, da. A to prezime, da, to prezime sad mogu biti šta god, kažem pa ko preže s kojim krajem. Tako je, može biti bilo iz koje zemlje istočnoj Evropi, zatim u Rusiji, pa onda evo, može da bude i na zapadu i tako, mislim, naravno, zato kažem internacionalno, ali ja mislim da i priroda vašeg rada je internacionalna. Vi ste muzičar, vi ste arhitekta, vi ste vizualni umjetnik, vi ste street artist. Ima li još nešto? Ja bih voleo da kažem samo to muzičar, to sam ponajmanje možda uopšte nisam, pošto nisam talentovan za muziku, nekako to više bila ta dečačka želja da idem u školu muzičku, pa sam to onda i završio, to je bila jedna od onih lekcija, kad nešto započneš onda ćeš i da završiš, ali da, završio sam tu nižu muzičku školu, zapravo sam arhitekta i ono što mi je možda i najdraže sad ulični umetnik, iako ne volim da kažem da sam umetnik, više da sam stvaralac, pa će vreme da pokaže ko je umetnik i šta je umetnost, ali to su eto neke dve stvari koje me određuju trenutno. Vi ste u ovoj godini napravili nekoliko velikih projekata u Beogradu koji su, ja ne mogu ih tačno nazvati ni street art, zato što imaju elemente street arta i neki jesu malo i formalnije street art, ali na ove projekte velike koje ja mislim, oni su intervencija u prostoru ili jedna vrsta upotrebe stvarnosti sa određenom intervencijom. Tako da, evo, da podsjetimo našu publiku, a za one koji ne znaju da im kažemo, vi ste radili početkom godine jedan veliki projekat koji se zvao Čišćenje grada, je li tako? Da, čišćenje, to je bio zlatni cvet, sam posadio koji se zove Katarzis, on za pročišćenje. Neodoljivo podsjeća na jedan upotrebni element koji svi mi imamo u našim toaletima. Četku za WC. I on je bio posle, pa recimo da izgleda kao četka za WC.
On je bio postavljen na Bežanijskoj kosi. Bežanijska kosa je deo grada koga ja pravim Urban District, muzej na otvorenom. To je zapravo moje životno delo. Ideja je da sve umetnike, pre svega iz Srbije, onda iz regiona, pa na kraju iz celog sveta dovedem u Beograd da stvaraju i da to bude poput onih urban distrikta koje postoje u svetu, u Majamiju, Honolulu, Melbourneu i tako dalje, Berlinu. Zato je taj cvet posađen na Bežanijsku kosu da se odatle šalje, odnosno seje seme te kulture, pošto nam je grad, država i region zagađen i nekako čini se za kulturu se najmanje brine i za kulturu uvek najmanje ima. Zato sam ga stavio nasuprot beogradskog pobednika koji je nekada davno, kako je to beogradska gospoda želela, bio okrenut ka Austro-Ugarskoj s obzirom da nisu želeli nagu skulpturu na terazijama, na fontani. I shodno tome, pošto je to bilo nekada ruglo prema gradu, sad je isto tako taj cvet, odnosno kako ljudi to vide kao četka za toalet, okrenut prema gradu da malo pročisti to zagađenje. Beogradski pobednik je čuvena skulptura Ivana Meštrovića, koja i danas stoji na Kalemegdanu i koja je jedan od simbola Beograda postao. Da li misli, ali ova vaša četka nema mogućnost, taj cvijet, nema mogućnost da postane to, jer je nestao nakon nekog vremena, jel? Pa tako je, da to su i moji omiljeni radovi koji nestanu, koji su eto tako bili trag nekog vremena i bili su zabeleženi, neko ih je i video i oni više ne postoje. Očigledno da je cvet pogodio pravu metu, pa su po nekoj direktivi neki zlatni momci tokom noći to sklonili. Kažem zlatni jer boja se još nije osušila, što sam kasnije video na četki, a bila je skroz sklonjena, tako da morali su dobro da uprljaju i ruke i svoje odela. To je kako umjetnost djeluje na neke ljude, jeli, bukvalno. Tako je, to vam je kao ona zvončica u Petru Panu, oni uzmu nju pa malo onako posole da mogu da lete, tako su i ovi momci dobili malo zlata. Danas je zvončica jedna u Srbiji, jel? Izvinite, nisam čuo. Kažem, zvončica je danas jedna malo opasna riječ u Srbiji. Pa možda da, ali ja aludiram na to da mi živimo zlatno doba. Non stop nam to bar govore da je neprijatno koliko nam dobro ide i da imamo najveći rast. Ne znam čega do duše, ali najveći rast kažu da imamo. I zlatno je doba, to je vrlo često čujemo, pa onda shodno tome moja omiljena boja postala zlatna i igram se sa tim zlatom zapravo. Ali vi ste napravili replike tog cvijeta, odnosno te četke za čišćenje, koje ste postavili na određene lokacije u gradu. Recite nam nešto o tome. Celom performansu prethodilo je postavljanje 100 malih skulptura. Ja sam sakupljao građevinski otpad sa ulica, pošto sad ne znam koliko je poznato kod vas, ali našim gradom upravljaju nestručni ljudi iz svih oblasti, kao da smo skupljali najnestručnije što imamo. Tako isto je arhitektura i uređenje grada i svega ostalog. Pa sam ja onda skupljao, taj naš grad je umro već odavno, samo mu to još niko nije rekao. Sve je u kolapsu i te ulice koje se rekonstruišu odjedanput, sve glavne ulice i tako dalje. Onda sam ja sakupljao taj građevinski otpad i to su mi bili mali postamenti za te skulpture. Pa sam tog jutra postavio na najnekim kritičnijim mestima po gradu tih 100 skulptura. Bilo mi je malo normalno, ali toliko sam imao u tom trenutku. Taj dan je bio dan zatvaranja jedne velike izložbe koja se zvala Čistač i tog dana ja sam otpočeo čišćenje. To je jedna izložba koja je isisala budžet. Mislim, budžet za kulturu je 0, tako da tu nije imala šta da isisa, ali isisala je ostali budžet, a naravno svim ostalim ljudima koji se bave kulturom i umetnošću ostalo je samo da preživljavaju. Pa je onda eto tako na taj dan simbolično sam krenuo sa tim čišćenjem i
onda se taj ceo serijal radova i nastavio, a i nastavljaće se dalje. Pa moglo bi se reći da je to bio onda dijalog, jedan postmoderni dijalog sa autoricom izložbe Čistač, Marinom Abramović, i radi se o izložbi koja je njena retrospektiva u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu. Zanimljivo je to da na izložbu, na retrospektivu jedne velike umjetnice, koja je umjetnica performansa i bila je radikalna kad je počinjala, pa i sad je nekad radikalna, vi odgovarate zapravo još jednom, da kažemo, radikalnijom umjetnošću koja se nastavlja kroz neki dijalog, ali i kroz neku, pa mogu reći, ironiju na samu njenu izložbu. Jesam u pravu? Pa ja izbegavam stalno da izgovorim ko je autor i gde je izložba i to, ali da, to je bila ta izložba. Ja moram da kažem da jako cenim i poštujem taj radikalni njen rad sa početka karijere i sve to što je dovelo. O ovome kasnije neću ni da govorim, pošto nekako deluje da sve ide u tu komercijalu, ali nekako verovatno mora od nečega i da se živi. Ovo je bilo samo aludiranje na to da kada postoji volja nečija, nađu se i sredstva i način da se to napravi. A isto tako sam teo da pokažem i to da Muzej savremene umetnosti najsavremenije delo koje ima je možda iz 2000-te, a 2000-ta je bila pre 20 godina. Nije možda bukvalno iz 2000-te, ali Muzej savremene umetnosti nam je staromodan. Bez obzira što je to jedno sada renovirano zdanje koje izgleda lepo i koje je arhitektonski biser Ivana Antića i Ivan Geras Popović, ali to sad nema veze sa arhitekturom, to ima veze sa sadržajem tog muzeja i problem je u tome što svuda u svetu, ako bi se pogledalo kako izgledaju muzeji prave savremene umetnosti, vidimo mnogo toga, pa čak i ovoga čime se ja bavim, što ne znači da treba da ubace moja dela u muzej, već da treba malo da šire posmatraju savremenu umetnost. I onda sve to je nekako prozivka, sve ukupno kada se spoji, jasno je na šta želim da ukažem. Zanimljivo je da sad pričate o Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koji su tadašnje i beogradske i jugoslovenske vlasti već gradile negdje krajem 50. godina i čini se da je tada postojala neka veća svijest o značaju savremene umjetnosti nego danas, kada postoji i kod nas, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, postoji jedna snažna istorija te savremene umjetnosti. Ja pretpostavljam da vi znate i djela Tomislava Gotovca, Sanje Iveković, pored Marine Abramović, ljudi koji su obilježili savremenu umjetnost u bivšoj Jugoslaviji i značajno doprinijeli zapravo jednom radikalnom izrazu koji se prenio i na druge umjetnosti, nije ostao samo u vizualnoj, nego i, mislim, on je bio inspiracija i za druge umjetnosti. A došli smo do neke tačke, evo vi govorite o Beogradu i o Srbiji, ja bi to mogao da kažem isto ili vrlo slično o Sarajevu, o Bosni i Hercegovini, gdje nemamo stvarnu vezu umjetnosti i stvarnosti, a u političkom smislu ta veza uopšte ni ne postoji. Da, pa mi iz ovih krajeva, ja stalno govorim tako, pošto mi ništa mi dalje nije jasno šta se desilo u političkom smislu i kako su se to igrali i prekrajali, ali imamo vrhunske umetnike i to je poznato svuda u svetu i imamo vrhunska dela iza njih i dalje, ali se prema tome ophodimo kao da je to nešto što nam uopšte nije važno. Smo svi mi, bar ja vidim tako ulogu nas koji brinemo o tome, imamo u stvari jednu važnu ulogu da to nekako više i sačuvamo nego što možda bilo šta drugo treba da uradimo i da ukažemo na značaj toga. Tako da ta moderna neka borba, bar ovo što ja radim kako vidim, moderna borba jeste ukazivanje na prave vrednosti. Ja imam taj moj bunt koji se zove Usraću se
To je jedan pokret koji se bori za umetnost i kulturu, intelektualna revolucija, i on na neki način, mislim, njegovo ime zvuči vulgarno, ali zvuči zbog toga što je vulgarno sve što nas okružuje. I onda tako pokušavam da ukažem svim tim stvarima koje radim na važnost kulture i umetnosti i važnost tog položaja koji nikako nije dobar i koji je potpuno sada skrajnut i o tome se ne vodi računa. Mislim, evo, jasna je stvar da sad ne znam kako je tačno stanje kod vas, ali siguran sam da nije ništa mnogo bolje. Kod nas je posle rebalansa budžet za kulturu 0. Ako se izdvaja 0, onda vam je jasno gde je pozicija i koliko je to važno, odnosno koliko oni misle da je važno, a normalno da je važno. To je, po mom mišljenju, osnovno obeležje jedne civilizacije, jednog društva uopšte je kultura i umetnost. I znamo da su se ratovi u istoriji vodili za to, ali i zbog toga. Možemo li reći... Tako da na nama je da u ovim vremenima... Možemo li reći da je vaš pokret usraću se i politički i umjetnički u isto vrijeme? Pa da, ja izbegavam stalno da govorim to politika, zato što ovde me izluđuje to što stalno povezuju moj rad sa politikom, a zapravo vrlo je jednostavna formula. Toliko smo malo izađeno društvo da šta god da se uradi drugačije, to je odmah se smatramo disidentima i odmah je to politika. A zapravo to je samo ukazivanje na društvene probleme i borba za jedno bolje društvo kroz umetnost. I ja stalno kažem da nikako nema pravo da se meša umetnost, jer onda to postaje cenzura i onda tu više nema umetnosti. Zato i volim ulicu. Ulica je jedna najiskrenija i najbolja stvar, jer na ulicu se izađe i na ulici si to što jesi, nema dodvoravanja galerijama, muzejima, galeristima ili bilo kojim organima da te institucijama kulture da te uvrste u neku izložbu ili da pokažu tvoje radove, već si ovde sam sa sobom i sa publikom koja prati ulicu. Tako da zato volim uličnu umetnost. Zato je ona za mene jedina umetnost koja trenutno postoji u ovom svetu ludom, gde je sve na dogovor i sve je na neki nepotizam ili kakva god vrsta tog nepotizma bila. Ne mora nužno ni da su rođački odnosi u pitanju. Drugi veliki projekat u ovoj godini bio je, mislim da je naslov Nova vera, i tu ste na jednoj velikoj prometnici u Novoj Beogradu postavili preko noći jednu veliku figuru Isusa Hrista na semafor pored ovih kamera za nadzor saobraćaja. Tako je, to je jedan od, ajde da kažem, većih projekata koje sam ove godine uradio, mada dugo je postojala ta ideja o tome, još više od godinu dana. I ideja je upravo, negde sam dosta toga ispričao pre ovog pitanja, sad već, ali stvari u tome da se mapiraju sva mesta kamera koje su postavljene na volšeban način, tačnije niko ne zna ni odakle, ni kako, ni ko plaća to, ni zašto to služi, ni ko to koristi i gleda. Ali ono što je zanimljivo da su te kamere postavljane na bandere u obliku krsta i to me asociralo na to da su to mesta nove vere. Zato i rad nosi ime Nova vera. Teo sam da skrenem pažnju i da ukažem na to, pa sam iskoristio prikaz jednog simbola vere, jednog od najpoznatijih zapravo simbola jedne od najrasprostranjenijih religija na svetu, hrišćanstva, figuru razapetog Isusa Hrista. Znamo da je to simbol nevinog stradanja, to raspeće, pa sam onda iskoristio da ukažem da je narod zapravo taj koji nevino strada, razapet između ovih koji vladaju silom i ovih koji silom pokušavaju da se vrate na vlast. Jer to je jedna te ista pozornica, oni samo menjaju kostime i tu su, bore se oko nekih njihovih interesa, a narod je taj koji nevino strada. Tako da to je bio jedan performans
koji sam izveo preko noći, međutim jutro mu je donelo veliku slavu s obzirom da su se u performans nevešto upleli njihovi novinari i svi ostali, pa je to nekako, ajde tako da kažem, eksplodiralo, s obzirom da se uključila i policija, oni su radili forenziku, pa su onda doveli Korpu za rad na visini da skida sve to. Inače ja Korpu stalno tražim za moj festival i nikad je ne dobijem po raznim izgovorima da im treba, da nemaju i tako dalje. Ovde su je stvorili odmah, iako je taj Isus okačen bio uz pomoću dve metalne cevi, ali opet kažem, u redu je da nemaju mozak, ima neko ko ima. I onda i policija sa tom forenzikom i tako dalje, to je bilo jedno zatvorena raskrsnica, to je bilo jedno 7 policijskih automobila i novinari i forenzičari i tako dalje. I trajalo je to, onda su jednom, 3 puta su pisali mediji, svi mediji su preneli vest, prvo da je neko okačio, pa onda ko je okačio, pa onda zašto je okačio i tako kako se to razvijalo. Tako da je to i više nego uspeh, da je velika većina ljudi onda saznala i čula za te kamere i taj problem je, mislim, uspešno mapiran, baš onako kako sam i želeo. Mislim, nisam očekivao da će tako da se desi i da će toliko da odjekne, ali mi je drago da se to desilo. Drago mi je da je umetnost jako skrajnuta na ovim prostorima i dalje poziva na razmišljanje. To znači da je nisu ubili u potpunosti. Da li su vam pisali kaznu za to? Da, gone me po zakonu o krivičnom postupku, međutim to se desilo 22. maja, ja mislim, ali još uvek nisam dobio nikakav poziv. Sad, da li je to zbog toga što su odbacili ili zbog toga što pravosuđe nije baš ažurno po tim pitanjima, to ćemo još videti. Ili drže u fioci pa će možda nekad da im zatreba. Ili ste tako veliki kriminalac da treba jedna velika obrada da bi se to napravilo? Naravno, pa šef je baš najavio obračun sa kriminalcima. Vidim da su prvo krenuli sa ovima što rade preko interneta, to su najveći kriminalci, a onda će verovatno da pređe na ove što kače po banderama. Prije možda mjesec ili 2 ste napravili još jedan veliki projekat u Beogradu. Ovoga puta je to bilo na dan rijeka. Vi ste napravili jednu veliku skulpturu što je portret muškarca od 4000 plastičnih boca koju ste zajedno sa volonterima, ja ne znam, verovatno nekoliko dana ste to pripremali i zatim ste to spustili u rijeku. Recite nam, molim vas, taj projekat je vrlo impresivan. Da, hvala. Što se tiče tog projekta, to je verovatno moj najbolji projekat, performans koji sam ikada izveo do sada i bio je definitivno najzahtevniji od svega. Na ideju sam došao gledajući emisije Jovana Memedovića, čiji sam portret i izabrao. Jovan Memedović je jedan od najpoznatijih autora i voditelja televizijskih emisija. Uz njegove emisije smo odrastali kao deca, to su emisije koje se bave prirodom i prva emisija Sasvim prirodno, na kojoj on na reci Drini u kanuima sa svojom ekipom i prijateljima vesla kroz jednu plutajuću deponiju koju je i sam nazvao prava prirodna ekološka katastrofa, gde mi je pala na pamet zapravo ta ideja da se ukaže na problem koji imamo kao zemlja koja ima neverovatne prirodna bogatstva i resurse koji su ili neiskorišćeni ili se uništavaju na jedan potpuno nenormalan način. Tako da ono što je bila ideja jeste da se, u stvari, izašao je film Težina lanaca 3 Borisa Malagurskog, u kojem govori o aktualnom problemu i zagađenja, ekologije i svega onoga što nas je posle bombardovanja zadesilo. Tako da u tom filmu pojavio se Jovan Memedović koji govori o tome kako je uspeo kako su zapravo ti ljudi se osetili loše i
očistili reku, sakupili se i očistili plutajuću deponiju, što je bio znak da svest može da se podigne. Zapravo, cela ideja moja jeste ukazivanje na to da svest može da se podigne, samo je pitanje koliko se otvore vrata kulturi i obrazovanju. I onda sam rešio da napravim taj portret od otpada, jer ove godine najviše sam vremena provodio na svojoj omiljenoj reci Savi i nisam mogao da verujem koliko otpada pluta. Tako da praktično isti problem na različitim mestima po Srbiji i onda sam krenuo da prikupljam te flaše, međutim to nije bilo dovoljno, pa sam onda se stupio u kontakt sa reciklažnim centrom Kapa Star Recycling i oni su mi neverovatno izašli u susret, gde sam danima zapravo, mislim, oko 2 nedelje proveo kod njih i praktično pleo te flaše u mrežu, a na kraju sam pozvao i pomoć prijatelja, volontera, pratilaca, jer jednostavno bilo bi nemoguće to završiti, jedan neverovatan, težak, fizički posao, praktično tu ideju pretvoriti u delo, ali ono što je najzanimljivije i najbitnije na kraju da je to sve uspelo, iako je bilo mnogo poteškoća tokom rada, pa onda i tokom pakovanja, prenosa na vodu, pa je onda krenula i kiša i sve što je loše moglo da se dogodi, se dogodilo, ali na kraju ipak sam uspeo da prezentujem svetu tu moju ideju o korišćenju zapravo otpada i ponovnom korišćenju i otpada za umetnost, a i recikliranju tih flaša i ponovnoj upotrebi plastike koja mislim da je budućnost i bez koje nećemo moći, bit ćemo zatrpani u suprotnom otpadom. Mislim, otpad je već svuda oko nas, to je jako važno da je opet se prenosi taj u prenesenom značenju to čišćenje koje je meni jako važno, jer se đubre nagomilalo i moramo ga očistiti u svakom smislu. Šta se dogodilo sa skulpturom? Pa odmah po performansu sam je spakovao, izneo van reke i onda je kamion sa reciklažnog otpada došao i preneo je nazad na reciklažu. Tako da skulptura ne postoji, kao i svi ostali moji radovi koji su tu samo u tom momentu, u tom trenutku vremena. Kako ćemo onda praviti vašu retrospektivu u Muzeju savremene umjetnosti za 30 godina? Ako dođe do toga, ustupit ću vam materijal digitalni koji imam. Vidite, vi ste umjetnik kojeg je jugoslovenski region ili region Zapadnog Balkana dugo čekao i mislim da je i Evropa dugo čekala umjetnika koji ima tako velike ideje, velike poteze i na tako relevantan način spaja umjetnosti, svakodnevni život, politiku, okoliš, tako da mislim da je vaša pojava i vaše stvaralaštvo nešto što smo baš dugo trebali i jako sam sretan da ste se pojavili, da tako lijepo radite i htio bih da vam kažem da evo Sarajevo Fest i Fest centar Sarajevo neka budu jedan od vaših domova, jedna od vaših kuća i nadam se da će sljedeće godine da ćete doći i da ćemo raditi neki projekat vaš zajedno. Hvala vam puno pre svega na ovako lepim rečima. Mogu slobodno da kažem da u Beogradu još niko mi nije rekao tako nešto. A što se tiče Sarajeva i vašeg festivala, jedva čekam da dođem i radujem se da radimo nešto zajedno. Onda se vidimo. Držite se, budite zdravi i vidimo se uskoro. Hvala vam puno još jednom, budite i vi zdravi, čuvajte se i vidimo se. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, profesore, bolje vas našla. Veoma mi je drago da ste odvojili vrijeme da razgovaramo u ovoj jednoj jako za mene uzbudljivoj epizodi na našem festivalu, a to je politika i umjetnost, gdje razgovaramo sa umjetnicima i umjetnicama koji su istovremeno i mladi, ali i
i u profesionalnom i u ličnom životu, da nekako tu mladost i to iskustvo spajaju na najbolji mogući način. Vi to sigurno radite i u svom umjetničkom dijelu i u svom socijalnom angažmanu. Tako da ste vi stvarno prava osoba za ovo pitanje koje glasi kakav je odnos politike i umjetnosti danas u Bosni i Hercegovini i u svijetu? Politika i umjetnost sada, kad imam godina koliko imam, obzirom da sam dugo bježala zapravo od politike u umjetnost, po meni prosto je jedna simbioza ukupnog čovjekovog društvenog života. Jedan svjestan čovjek treba i ima nekako iskonski taj odnos, potrebu da posmatra svijet oko sebe, analizira društvene okolnosti, pa i samim tim ispoljava se na ovaj ili onaj način, a najčešće mi dušom komuniciramo kroz umjetnost, a za sve drugo postoji politika. Neku noć sam sa Havom učila srednji vijek i feudalizam i sada kaže to je skup društvenih odnosa za neko vrijeme. Pa se između ostalog izučava i umjetnost u srednjem vijeku i sve se vidi kako je to je prosto neodvojiv način našeg društvenog života i čovjek je društveno biće i to je način naše komunikacije. Ali nema previše umjetnika, intelektualaca koji se odlučuju da se bave nekim užarenim temama koje su važne i koje nisu do kraja možda definisane u određenom društvu, temama koje izazivaju mnogo emocija, temama koje su urgentne. A čini se da u svemu onome što vi radite, to su uvijek takve teme. Bilo da se radi o dokumentarnim filmovima gdje ste radili sa Sabrinom Begović film Undercover, gdje o hidžabu i o tome da li je hidžab politički izraz ili ne. Zatim u vašem posljednjem dokumentarnom filmu nagrađenom u New Yorku koji se zove Čafir, o jednom od nekadašnjih boraca ISIL-a u Siriji, pa onda sad ste upravo završili seriju, igranu seriju za omladinu na BH televiziji koja se bavi opet pitanjem tinejdžera u današnjem svijetu. Istovremeno ste angažovani u vašim kolumnama, u vašim intervjuima, nastupima u medijima o velikim i važnim temama. Šta je to? Zašto i kako se usuđujete da odlazite u ta užarena mjesta društvenog bića, da tako kažem? Postoje dvije stvari koje, odnosno dva neka mišljenja koja su nekako odrijedila moje biće i moju želju da nekako postoji smisao na svijetu. Prvi dolazi iz mog religijskog identiteta, odnosno vjerovanja da je nekako Bog dragi svakome je dao neku svrhu i da nešto može da komunicira, da radi kako treba i da postoji iz tog razloga. Ja nekako sam vidjela ulogu umjetnosti i ulogu umjetnika u svijetu kao ljudi kojima je dato da nekako malo bolje mogu da opipaju svijet. Da nekako imamo više vremena da ga kontempliramo, nekako to percipiramo na jako čudan način i vrlo lako nam je osvijestiti to što percipiramo i prenijeti drugim ljudima to što vidimo. I onda kad sam u jednom trenutku vidjela da zapravo do ljudi dolazi to, ljudi imaju potrebu da shvate svijet oko sebe. Neki ljudi ga i shvataju, ali ne znaju da prenesu onda to što su shvatili drugim ljudima. A ja mislim da mi umjetnici prosto vidimo te neke stvari, mi percipiramo i emociju drugačije i te neke društvene pojave. I onda se obraćamo tako i trenirani smo da se obraćamo ljudima tako da ljudi to razumiju. To je neko iz tog nekog smisa onog
diskursa, jel? Zbog čega ja mislim da jedan umjetnik koji onda može da prepozna negdje neke nepravde etičke, te neke probleme u svijetu, zašto mora da upozorava ljude na njih, zašto možda može da promišlja, jel, i daje savjete ljudima prosto kako da se izvade iz nečega što je problem. A sa druge strane, vi ste me naučili nekad na 3. ili 4. godini kako su redatelji i umjetnici ljudi koji su trenirani da voze jednu turu ljudi u nepoznato, jer mi smo trenirani da bauljamo i vozimo kroz taj nesvijet nepoznatog, nepovezanost, koji je u stvari samo kontempliranje tog nekog smisla svijeta. Kada kažem smisla svijeta, ja ne mislim na to zašto mi ovdje postojimo, nego evo konkretno zašto u Bosni i Hercegovini živimo ovako kako živimo. Mi jako puno razmišljamo o tome, to nam je prosto takav instinkt. I imati onda tako trening koji prođeš, da se obučen, jel, da ljudima to da preneseš i imati od Boga tu neku mogućnost i želju da se uopšte time baviš, a ne koristiti je u nešto što je direktni pokušaj da osvijestiš ljude, da probudiš ljude i da govoriš. U konačnici, Jasmila, naša kolegica, imala je divan film za one koji ne mogu da govore i to je moj moto životni. Mislim, onda ja govorim za one koji ne mogu da govore. Pa znate kad kažu na društvenim mrežama sve potpisujem i ja bih to tako napisao da znam. Pa ja sam nekako sebe odrijedila onda kad ste me već utrenirali, kad mi je Bog dragi dao tu žicu, onda da bez obrazluke jedan da ja se bavim nekim tričarskim tamo problemima, mislim ne problemima, dok nam zemlja gori, dok je svaka 6. porodica u Bosni i Hercegovini gladna, dok ne znamo kud udaramo, onda barem evo sa ove strane nekako pokušavam da analiziram šta se dešava, probam da dajem neke odgovore i eto imam negdje neki cilj kao da napravim, da budem dijelom tog nekog mehanizma koji će ovu državu učiniti boljom. Mi umjetnici smo plaćeni da govorimo istinu, to je naš posao, to se od nas očekuje. I svakoga jutra zapravo moramo ponovo nekako da osvijestimo taj naš zadatak. Vi ste i tokom studija, za publiku koja to ne zna, Neira je bila studentica u mojoj klasi režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, zajedno sa Sabrinom Begović i Nerminom Hamzagićem, jedna dobra, snažna klasa. I ono što ja mogu reći za ono što je Neira već pokazivala, pa mogu reći od samog prijemnog ispita, pa kroz sve godine studija, a to je riječ koja uvijek uz vas dolazi je autentična. Znači, osobena, samosvojna, uvijek autentična iz posebnog ugla i sigurno hrabra, jer u Bosni i Hercegovini s jedne strane savremenost društva, mislim, društvo ima savremeno lice, ali s druge strane ima i jedno nesavremeno lice, a to je u tom nesavremenom licu nije uobičajeno nije bilo uobičajeno da se žene pojavljuju često sa izraženim društvenim, političkim, filozofskim, umjetničkim stavovima koje komuniciraju u raznim oblicima sa javnošću, kao što vi to radite. Posljedica takvog angažmana je da ste i često na meti, ne bih rekao kritičara, nego onog što mi nazivamo danas hejteri ili ljudi koji prosto ne mogu da podnesu takvu ženu u našem javnom prostoru. Da li se to išta kroz godine poboljšalo ili još uvijek imamo ljude koji vas na taj način uznemiruju? Prvo, divno je to što ste rekli da smo mi plaćeni da govorimo istinu. Mi smo isto tako etički
se obavezali da pošto ne postoji ta neka objektivna istina, da ćemo je stalno revidirati i stalno tražiti novu i novu. I umjetnik je za mene mrtav onog trenutka kada kažeš, usvojiš negdje kao neku istinu i zalijepiš se za to kao pijan plota i onda te ostaneš, jel tako se postaje režimski umjetnik u životu. A ljude istina jako boli, teško je prihvatiti. Nije to zato što su ljudi lašci, nego prosto zato što u ovom trenutku mi prosto živimo takvo vrijeme da ono što je istina oko nas nije nimalo, nije lijepo, ne kažem da nije optimistična, ja sam jako optimistična zapravo, pogotovo kad vidim ove nove generacije gdje idu i kako se lijepo razvijaju, ali ljudi se boje prosto čuti, ali istinu i prosto realnosti, jer ne prosto više tu prevazilazi svaku mogućnost normalnog čovjeka da se nosi s tim. Na meti sam hejtera, da, niko ne piše kritičke osvrte kao na ni na čiji više rad. Mislim, to je u Bosni odavno nekako zamrlo, to je sve ostalo na nekom privatnom nivou. Ali postoji nešto što se pojavilo kao jedna ozbiljna mašinerija u svijetu, a sada i kod nas nekako došlo na velika vrata, a to je ta mašinerija botova, internet koji anonimno, bez naručeno, sa vrlo jasnim programom, oni dobiju teze svi kao šta će govoriti kako i onda u skladu sa svojim vokabularom i mogućnostima intelektualnim, onda te teze prevrću i šalju, mislim, ja mjesečno dobijem od sada već do 100 takvih poruka na Facebooku ili čak evo došli su i do maila, telefonom, ono su jedno vrijeme pa sam mijenjala i broj telefona, to mi je bilo baš onako strašno. Ali neki dan sam gledala prilog, bila sam na televiziji nešto pred izbore i dijete koje je, jedan od onih djece, sjetit ćete se, koji su u Jajcu se borili protiv 2 škole pod jednim krovom. I to dijete ima 16 godina sada i dobio je tako na 100 pisama prijetećih poštom, njegovi roditelji, od vršnjaka, od starijih i tako, zato što je on javno izašao kao sa svojim drugovima i vodio između ostalog taj pokret kao učenik prvog srednji. I kaže on, pitaju ga, pa jel se bojiš, jel ti to smeta? Kaže, ne bojim se, ali to znači da ja njima smetam. I to znači da smo mi uradili nešto dobro i da smo uradili nešto protiv njihovog cilja, jer inače se oni ne bi osvrtali uopšte na to šta radi srednjoškolci tamo, dovoljno da im napiše prijeteće pismo koje je zakonom kažnjivo, mislim. Tako da ja nekako mislim, ako to 16-godišnji taj dječak, to dijete, može da bude takvog stava, onda ne vidim zašto bi ja nešto sada. Psihički jeste teško ponekad, pogotovo zato što, mislim, kad vam neko napiše da zna u koju školu ide vaše dijete, to prevazilazi, ali neku, teško je to psihički podnositi u nekom trenutku, praviti sad drame oko toga i sazivati policije i neke nešto isto nema ni pretjeranog smisla. Kod nas zakoni tu su vrlo labavi, policija vrlo troma i spora, kazne nikakve. Tako da prosto navikneš da živiš s tim, ali šta ću, tako sam se rodila. Meni mama kaže, tebe su udbaši iznijeli iz bolnice, dušo, babo ti bio, nisu mu dali dopust da me vidi, kaže, iznijele te ja, strina i 2 udbaša na Mahmutovac. Pa to je za one naše sada gledaoce, slušaoce koji ne znaju, Neira potiče iz familije Latić, gdje su 2 brata, njen otac Nedžad i njen amidža, stric Džemaludin, bili dosta na meti tadašnjih vlasti u socijalističkoj Jugoslaviji, budući da je Džemaludin bio optužen za neprijateljsko djelovanje i služio kaznu u zatvoru zbog verbalnog delikta, a Nedžad, Neirin otac, je dugogodišnji borac za pravdu i za svog brata, ali i za druge ljude koji su bili krivo optuženi tada u socijalističkoj Jugoslaviji, a i sada u demokratskoj Bosni i Hercegovini.
tako da Neira ima iskustva još evo od porodilišta. Ma isto kada smo prokleti, neprijatelj svakog sistema. Znači, vi ste od porodilišta službe brinu o vama. Tako je. Ali sad možda se službe dovoljno ne brinu o vama, pa bi ovo o čemu ste govorili, da nema dovoljno brzog reagovanja kad su u pitanju neke online prijetnje i tako dalje, možda je vrijeme, ili sigurno je vrijeme, da zakon o tom online zlostavljanju bude nekako pojačan. Ja ne znam da li on postoji, ali očigledno da se ne primjenjuje ako postoji, ali mislim da ni ne postoji, kao i mnoge druge sfere online koje nisu uređene zakonski. Da li mislite da će sada ova nova vlast u kantonu Sarajevo, znači gdje možda se prvi put dogodilo nakon rata da je stvarno demokratski izabrana sada jedna vlast, da li će oni moći da se suoče i izbore sa tim problemom? Ja ću spomenuti ovdje Sanelu Prašović, novinarku, nekadašnju, a sadašnju zastupnicu u Bosansko-hercegovačkom parlamentu, koja je kao zastupnica u federalnom parlamentu, koja je kao zastupnica u parlamentu više puta iznosila inicijative za sankcionisanje, sređivanje tog zakona i davanje nadležnostima MUP-ovima na postupanje kod takvih, odnosno šta je prag tolerancije za takve stvari, na osnovu čega se određuje da li je to samo neko bio dokon pa pisao gluposti ili neko stvarno planira da ti učini nažao. Jer to je kocka, to nikad ne znaš, u stvari nekoga obrišeš, a onda te sačeka kao mog oca prije 2 godine u haustoru i istupu ga. Tako da nikad ne znaš u stvari. I to nije jasno definisano i kad prijaviš, onda oni na osnovu proizvoljnom nekom određuju zapravo da li je to kao osnovana prijetnja ili je to kao samo neko blebetanje. Međutim, isto tako na portalima koji recimo mogu vrlo lako da urede, za razliku recimo od Facebooka koji nije pod našom ingerencijom i jako teško se prati taj pogotovo u inboxima govor mržnje. Na portalima najčitanijim bosansko-hercegovačkim su na najškakljivijim temama uvijek otvoreni komentari, niko ih ne filtrira, niko ih ne sankcioniše i mislim da recimo jedan od bržih načina, a evo sad da došapnem i novim vlastima, to nije cenzura, to nije kraćenje slobode govora, ali onaj disclaimer tamo kad napišu komentari ne odražavaju stav uredništva nekog portala, to nije dovoljno. Nije dovoljno da raščereče neku ženu, muškarca na osnovu njihovih stavova da bi on dobili puno više klikova i reklama, a dole imate do 10.000 nekih prestrašnih komentara za koji nikad ne znate koga će trigerovati u glavu da uradi nešto kako ne treba. I to se mora... Evropske unije postoje ti standardi, bilo da ih sami portali uspostavljaju, bilo da oni postoje na nivou države i onda ti komentari se moderiraju. Na taj način su oni riješili da to nije cenzura, ali da jednostavno ukoliko je neki komentar, govor mržnje, ne odgovara standardima koji taj portal ili ta zemlja imaju, onda moderator ih briše i umjesto tog komentara stoji administratorov komentar koji kaže da taj komentar nije zadovoljavajući. Ali oni imaju jasan zakon o govoru mržnje, mi to nemamo. Mi umjesto zakona o govoru mržnje imamo strašan zakon o kleveti, recimo, gdje se slobodno novinarstvo potpuno spalo na prosjački štap i ljudi prosto ne mogu da rade pod pritiskom tužbi za sve i svašta. Znači, ljudi, pogotovo istraživački novinari, evo, koji su nas ove godine, koji su donijeli toj 4 pobjedu, potpuno stavljajući svoje glave na giljotinu, razotkrivajući ove strašne afere koje, mislim, bilo je puno strašnih afera, ali ovo su afere koje su se direktno ticale našeg novca i koje su bile posljednji udar na neki našu čast kao građanina. I zdravlje. Tako je. I direktni, znači, život.
Pa ti novinari, recimo, oni svi imaju u ovom trenutku po nekih 20-30 hiljada maraka lično, a tek portali tužbi za klevetu koji ovamo se štancaju onako i recimo sad ovi veći mediji imaju para da to plate, jer recimo odšteta za klevetu ti 1000 maraka da te neki veći mediji nazove, napiše sa šta hoćeš od tebi i on u startu zna tamo plati 1000 maraka i boli ga briga, ali ti si izašao na naslovnici, napisala o tebi šta hoćeš. Ne mora ni demant objaviti, plati 1000 maraka, to je njemu ništa, ali kad jedan istraživački novinar na svoje lično ime nabere tako 15 tužbi za klevetu u vrlo suspektnom sistemu pravosuđa, onda to je najbrži sad način u ovom trenutku da se guši zapravo i to je jedan ozbiljan pritisak i bojim se da smo ušli u takvo jedno medijsko crnilo. Sad se nešto kao stvari mijenjaju i vidjeli smo sad na ovim izborima koliko zapravo znači slobodan medij 1, 2, 3 u Bosni i Hercegovini i koliko nam je to bilo važno. Da li će četvorka umjeti da pjeva, vidjet ćemo, sve su oči uprte u njih. Neki dan mi je neka starija teta ostavila komentar, pa dobro, kaže, što toliko kao očekujete od njih, kaže, ovi su nas 25 godina skakali po glavi, pa kao nikom ništa, kao od njih se sad očekuje sve. Da, od njih se očekuje sve, nas jako puno je izložilo sve svoje neke, bez ikakvih naknada, ikakvih želje za uhljebarenjima, što bi se reklo na kolokvijalnom jeziku, izložilo je svoje glave i svoje poslove i uglede u nadi, ali u toj nekoj kampanji za njih. I očekujemo od njih jako puno i nadamo se da nas neće iznevjeriti. Između ostalog trebali bi nam vratiti, jer mediji su njima donijeli ovu pobjedu i to su ovi portali režimski i tako i prenijeli. Kaže, udružili se svi protiv režima. Pa jesmo. Mreža gdje su ljudi koristili na jedan pametan način i civilizovan način socijalne mreže da daju podršku jednom demokratskom procesu. Međutim, da zaključimo ovaj dio time što ćemo reći da je važno da se u nekoj brzoj proceduri uskoro donese zakon o govoru mržnje, o zabrani govora mržnje, o isticanju fašističkih obilježja, što također mislim da je vrlo bitno, na taj način da počnemo da primjenjujemo te civilizovane standarde kad je u pitanju javni govor, tako da bismo imali slobodu da govorimo, ali i slobodu od govora mržnje, da budemo oslobođeni od govora mržnje i ove hejterske, botovske aktivnosti koja je stvarno jedan bullying i koji posebno se ističe kad je u pitanju, posebno je dramatičan kad su u pitanju žene koje javno govore. Pa tako, to su uglavnom argumenti ad hominem i uglavnom to je vrijeđanje na nekom onako dosta šovinističkom i prestrašnom nivou. Vi ste veliki primjer za to, Ivana Marić je veliki primjer za to i još nekoliko žena koje su hrabre u tome što rade i što govore, ali koje i plaćaju cijenu jednog javnog bulinga od strane ovih hejtera, botova i prosto nasilnika. Meira, šta se sada sprema? Vi ste skoro završili ili ste već završili seriju, što isto je nešto novo u našem, mi nemamo serija za mlade ljude, jel? Nemamo. U montaži sam trenutno, 4. nam izlazi premijerno trailer, odnosno teaser za seriju. Serija je u 6 epizoda, to je web serija zapravo. Namijenjena je, snimana i režirana tako da se prikazuje prije svega na online platformama. Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, je napisao sinopsis i scenarij i pozvao me kao da mu se pridružim u tom timu. Scenarij govori o 4 mlada, 4 tinejdžera iz Bosne i Hercegovine, iz potpuno drugačijih ovih nekih socijalnih i etničkih okolnosti, koji imaju strašan odnos sa ocem. Jedno je dijete nastalo silovanjem u ratu, jedno je dijete
čovjeka koji je u ratu dobio narkolepsiju i kaže nikad se nije ni probudio od kako je kao Jugoslavija se raspala. Jedna djevojka je dijete čovjeka koji je bio u logoru i poslije toga postao pijanica i napustio nju i majku jer je imao strašan PTSP pa je pobjegao da ih ne bi ubio. I jedno je dijete poginulog borca koji nikad nije pronađen. Kaže, ona ima 2 mezara, ali nema tijela nigdje. I njih 4 dođu na taj neki kamp mira koji, mi smo se prijavili na laboratoriju mira u stvari sa tim projektom, to nije koji UNFPA je finansirao zapravo taj projekat u potpunosti i bila je priča kao ajde da napravimo kao taj neki projekat o miru. Međutim, mi nismo mogli da pravimo umjetnički projekat o miru jer znamo svi na što liče ti kampovi, a da to nije zapravo napravili smo prosto kad smo još napravili casting i doveli te mlade glumce od kojih su 2 naturščici. Kad su oni donijeli svoje stvarne probleme te djece i kad smo mi vidjeli koliko je to u stvari sve, koliko su ta djeca zapuštena, koliko su ta djeca potpuno nekako, živi su, zdravi su, ali su puni nekih trauma i o njima niko živi ne razmišlja. Ali sa druge strane oni imaju neku viziju rata koju smo i mi prenijeli i koju su im prenijeli njihovi roditelji. Lako je nama, mi smo to vidjeli, mi manje više znamo šta je bilo kad smo gledali. Ali djeca koja su rođena 96. godine ne znaju samo ono što im se kaže. I ta generacija kad se sastavi i kad su oni počeli, još smo ih mi kastali iz tih nekih drugačijih socijalnih potpuno backgrounda, kad su se oni sastavili, izašlo je nešto što smo mi potpuno, mi smo stvarno mislili napraviti neki onako projekat fini za srednje škole, ali smo napravili neku crnu komediju te djece koja ne daj Bože da ta generacija vrisne, a vrisnuće. Oni su puni, tako su pametni, puni su neke energije i imaju strašne nezaliječene traume koje mi uopšte ne tretiramo. I tako da, u montaži izlazi 1. februara na YouTube-u, Arma Tanović igra trenercu kampa i ona ima neki tužni background, ona je u ratu otišla u Bristol, udala se pa se ovdje vratila zbog bolesne majke, u međuvremenu se kao razvela. Ta trenerca sad pokušava nekako tu svoju zapravo ratnu traumu da prevaziđe i držeći te neke čudne radionice u koju ova djeca ismijavaju i nikad, djeca donesu pištolj na kamp mira i njihov plan za izgradnju mira je da ubiju oca. I tako misli da će se riješiti svega. Umjetnička istina o stvarnosti za razliku od političkih bajki. Otprilike nekako razumijem ovo što vi govorite. Pitali su nas, pa čekajte, gdje je ovdje mir? Jer oni se svi, non stop se neki pištolj mota nekome oko glave, on se svi tuku, vrište, drame prave. Kaže, pa gdje je ovdje mir? Pa u Bosni nema mira, mi prvo moramo da shvatimo da je ovdje još uvijek u glavama rat, pa hajde da vam pokažemo kako ćete se sad, pogledajte seriju do kraja da vidite kako se ta djeca pomire zapravo i gdje se pomire i na osnovu čega se pomire. Dođemo do mira. Tako je. Neira, mi ćemo večeras pogledati premijeru premijeru vašeg nagrađivanog filma Čafir i Sarajevo Fest je vrlo ponosan da možemo da prezentiramo taj izvanredni film za našu publiku, za publiku u Bosni i Hercegovini, jer ga je publika širom svijeta već i vidjela. Hvala vam što ste učestvovali u ovom našem programu. Hvala vam što ste nama dali povjerenje da pokažemo vaš film i tu smo, za vas smo, uz vas smo, kao i do sad. Hvala vam, profesore. Dobro večer, Nermine. Dobro večer, profesore Pašiću, i hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste odvojili vrijeme i da porazgovaramo o ovoj temi koju pokušavamo nekako da razumijemo iz ugla generacije umjetnika koji su dovoljno mladi, ali s druge strane i dovoljno iskusni i u svom ličnom životu, ali i u profesionalnom radu i nekako spajaju to iskustvo i tu mladalačku energiju na pravi način.
Vi ste prošle godine završili svoj prvi igrani film koji se zove Pun mjesec i koji od tada nekako već godinu dana, evo kad imali ste premijeru u decembru prošle godine u Njemačkoj, poslije toga na Sarajevo Festu ovu domaću premijeru, otvorili smo ovaj festival vašim filmom, zato nam tako dobro ide. I od tada nekako stalno je film prisutan u javnosti, a to nije tako često da film tako dugo bude prisutan u javnosti. Zašto je to tako? Pa, ja nekako mislim da smo mi sa filmom nekako pogodili žižu interesovanja naše javnosti. Mislim, zadnjih nekoliko godina je sve, ako mogu tako reći, prisutni jedan poriv za promjenama u našem društvu. Možda u smislu obima ili dalje ipak prisutan. Mislim da su naši gledalci u tom filmu prepoznali stvarnost u kojoj žive i imaju potrebu da komuniciraju sa tim filmom, što je vrlo zanimljivo, recimo sad u kontekstu pandemije, kao su manje više svi festivali kao i vaš u ovom online izdanju, onda vam nekako ne taj direktni susret sa publikom, međutim njega na neki način mijenja taj susret kroz poruke i socijalne mreže. Tako da mi ipak uspijevamo da ostanemo u kontaktu sa publikom i na osnovu komentara koje od njih dobijamo zapravo prepoznajemo koliko ih se sama tema i ta slika stvarnost koju smo predstavili u filmu itekako tiče. To je u nekom našem domaćem kontekstu, regionalno također, a i naravno na evropskom i svjetskom nivou mislim da tema između ostalog korupcije sveprisutna, da ona nije rezervisana isključivo zemlje na periferiji Evrope ili zemaljama trećeg svijeta, nego zapravo da to je jedan opšte prisutni problem koji ima verovatno jako puno veze sa kapitalizmom. Vi ste uradili film koji je možda prvi ili jedan među prvim filmova u našem filmu, BH filmu, koji se ne tiče rata. Znači, to je neka stvarnost sada. Neki od vaših junaka, uključujući glavnog junaka, dovoljno su mladi da se tog rata ni ne sjećaju i vaši junaci žive posljedice i rata, ali i neuspješne tranzicije u kojoj ljudi nemaju osnovna sredstva za život, u kojem vlada korupcija, u kojem jednostavno se gube u potrebi da ostvare elementarni život, elementarnu egzistenciju. Pa da, mislim, moja nacija, iako je nije dovoljno stara da se sjeća rata, ipak živi u toj nekoj sjeni. Procesi u Bosni i Hercegovini su i dalje zapravo u sjeni onoga bilo prije skoro 25 godina. Ja mislim da je razlog tome prije svega što mi ne možemo nikako da se odlučimo da svoju prosperitet gradimo na istini. Ja mislim da sa istinom, pa zatim pomirenjem, sve ovo drugo je zapravo osuđeno na propast, što možemo i vidjeti u proteklih 25 godina. Ja za bolje društvo ne znam. Ja sam odrastao u državi koja je nefunkcionalna. Ne možda toliko su nefunkcionalna koliko se zapravo političke elite trude da je učine nefunkcionalno. Ja mislim, evo, to je recimo pokazao sad i izbori u Americi, da jedan pojedinac može da uzurpira demokratske sisteme i procese u jednom društvu. Dakle, naš ustav je takav kakav jeste, on je diskriminatoran, ali ako vi ulažete silan napor da u svakom zakonu nađete popust kako biste ga na neki način izmanipulirali, možete u svakom društvu. Naprosto, 25 godina moja generacija je odrasla sa jednim te istim licima političara, ili takozvanih, kako on sebe vole zapravo da nazivaju političkim elitama. Mislim da njihove politike uopšte nisu nikakve politike, to su možda blaže rečeno određene interesne grupacije, čiji je primarni cilj ta neka prvobitna akumulacija kapitala. One su, vrlo zanimljivo, kraj rata i sam proces tranzicije, kako spremni, vrlo dobro su znali
kako i na koji način da razore ekonomiju, kako i na način da instaliraju sebe u ključne društvene procese, kako bi prije svega iz toga profitirali. Što se tiče generalno teme rata, ja mislim da će ta tema zapravo dugo biti prisutna i ona i treba da bude prisutna. I naprosto moramo da se suočavamo i govorimo o tim temama. Mislim da će se generacija davati neki svoj refleks na to. Ako mene u filmima samo jedan zapravo lik. 25 godina posle Drugog svjetskog rata, to je bila, znači, tada 1970. To su najproduktivnije godine u bivšoj Jugoslaviji, sa najvećim stepenom otvaranja prema svijetu, sa modernizacijom, a to se sada, 25 godina posle ovog rata, ne dešava. Samo da kažemo u našoj publici u ovom trenutku, vi ste tokom rata imali koliko godina? Kad je počeo rat, ja sam imao punih 6 godina. I onda u jednom trenutku vi ste sa majkom bili, otišli ste u Njemačku, je li tako? Bio sam u izbjeglištu, da. Je bio u Sarajevu svoje vrijeme rata. Ja se sjećam, kako ste rekli, kada je otac došao u Njemačku nakon rata i kad ste se vidjeli prvi put s njim od vašeg odlaska, da ga niste prepoznali, je li tako? Ne, zapravo nisam, meni su rekli, ovo je tvoj otac. Mislim, ja jesam imao fotografiju i tako dalje, on je naravno izratio potpuno promijenjene fizionomije i tako dalje. I mislim da taj moment tog nekog diskontinuiteta u našoj vezi je zapravo nešto što nas neki način pratio još uvijek u tim nekim formativnim godinama, kada je meni, recimo, bila potreba ta blizina sa ocem, ona nije bila prisutna u toj mjeri. Tako da ja, recimo, moja perspektiva rata, ja se obrlo toga sjećam, smo bili na 4. godini studija, kad smo pričali baš s vama generalno o toj temi rata, vi ste nam jednom rekli, vaši pogledi na rat mogu biti pogledi djece od 6 godina. I moja vizura rata je takva, ona se negdje odrazila u mojoj porodičnoj drami. Ali i dalje, dakle, je to nešto što je sveprisutno. Mislim, mi sada da uđemo u politiku, govorimo o toj nekoj ekonomskoj zajednici bivših zemalja, bivše Jugoslavije, kako to sad želi da napravi tu neku ekonomsku uniju. Pritome i dalje nismo pronašli sve ljude koji su stradali u proteklom ratu. I dalje, znači, imamo masovne granice. I dalje se mnogi ljudi, znači, nisu sahranili, nisu se pronašli. Negiramo prošlost. Tako da je meni u tom kontekstu uopšte razmišljati o nekom progresu koji bi zapravo bio lažan, jer u svakom trenutku kada naše politike se dotaknu određenih krucijalnih tema vezanih za istinu spada. Vi ste spomenuli Jugoslaviju posle rata, ali evo ako uzmemo na primjer i Njemačku i sve zemlje nakon Drugog svjetskog rata, one su se zapravo suočile sa onim što je bilo i nekako su na vrlo zdravim temeljima krenuli da grade, danas je rezultiralo u nečemu čemu mi težimo da postanemo dijelom, to je Evropska unija. Naravno, i dalje postoje ljudi koji negiraju holokaust. Stoga je razlog, zbog toga je zapravo suštinski važno da mi u istini govorimo, zbog toga je važan film Jasmine Žbanjić, zbog toga je važno da se prisjećamo i teatra pod opsadom, ne da bismo žili zarobljeni u nekom sjećanju, znači ne radi se uopšte o toj nekoj fiksaciji na prošlost, nego mi naprosto moramo da budemo svjesni toga da bismo onda zaista mogli, bar ja tako osjećam, graditi prosperitet. Ja ne vjerujem da može zemlja koja još uvijek nije sahranila sve žrtve postati članicom Evropske unije. Mislim, to mi nekako djeluje, ne bi bilo fair da nas prime. Još malo, ja bih da razgovaramo o vama. Kad smo jedanput na akademiji razgovarali na času i kad sam vas pitao vas i Sabrinu kako vi gledate na Bosnu i Hercegovinu u tom trenutku, vi ste oboje govorili prilično pesimistično o tome i rekli ste da ne vjerujete u društvo u kojem se sve događa preko veze, preko neke štele, da jednostavno nema neke pravde u društvu. A onda sam ja rekao da ste oboje vas uradili najvažniju stvar u svom životu tako što niste imali štelu.
I vi ste se malo zamislili i sjetili šta je to bilo, a to je da ste oboje upisali akademiju bez da ste imali ikakvu vezu. Ja. I mi smo naknadno, mi iz komisije, moje kolege i ja, mi smo tek nakon prijemnog ispita saznali da ste vi niste otišli na dženazu, sahranu svome djedu, jer je to bilo u isto vrijeme kad je bio jedan od pismenih zadataka na prijemnom ispitu. Vi nama niste htjeli da kažete, nego ste htjeli da ispoštujete proceduru i prošli ste kroz tu proceduru. To je bilo ovako meni vrlo potresno, moram vam reći sad posle tolikih godina, ali s druge strane nekako govorilo je i već tada o jednom mladom čovjeku koji vi ste imali možda 18 ili 19 godina kad ste se prijavili, o tome da ste imali jedan integritet, jedno osjećanje za poštovanje procedura. Otkud to kod takvog mladog čovjeka to tako jako osjećanje i to još kod nekoga ko je dio vremena proveo u Njemačkoj, vratio se ovdje, znači u jednom prilično, da kažemo, turbulentnom djetinjstvu? Pa, vi ste spomenuli Njemačku, ja mislim da je to u velikoj mjeri imalo veze u to kako sam se ja formirao. S jedne strane, ja sam došao u Njemačku jako mlad, silom prilika sam odmah upisan u školu, nekako odmah u 8. razred osnovne škole i zapravo sve u namjeri da se što prije probam uključiti u nešto što bi na neki način predstavljalo neki normalni život. Mislim da me ta njemačka kultura značajno oblikovala do te mjere da jednom trenutku sam zaboravio zapravo da govorim bosanski jezik. Iako smo mi kući govorili, naprosto moje socijalno okruženje u tom trenutku su bili uglavnom sve stranci. Te 90. godine su za Njemačku bile zanimljive, nisu tu bili samo ljudi bivše Jugoslavije, to je netom poslije ujedinjenja Njemačke, tako da ste vi imali tu i ljude koji su dolazili iz istočne Njemačke, koji su pokušavali da se asimiliraju, integriraju kao društvo u Njemačku. Tako da su to sve neka iskustva u koja sam ja nekako bačen, a onda zapravo opet 90. godine istrgnut iz tih procesa i onda vraćen sada u Bosnu i Hercegovinu i rečeno, sad ovo je tvoj dom i tako dalje i sad ti pripadaš ovde. To se sve dešava negdje koliko 10 godina i mislim da me to dosta ovako, ja sam zapravo taj prvi raspust pred pokretanjem u tu neku bosansku školu koristio da savladam jezik, te neke osnovne stvari, naprosto planovi program su bili drugačiji, tako da mi je taj period bio zapravo jako stresan, ali kao što sam u Njemačkoj bio stranac, opet kad sam se vratio u Bosnu sam opet bio stranac, bio sam Njemac, čak koji me dalje tako nazivaju tim nadimkom. I opet ima tu potrebu da se prilagodim, asimiliram i tako dalje. I nekako sam u jednom trenutku ostao ni tamo ni vamo i nekako se tu iskreno tako negdje i osjećam da sam na dvije noge u dva različita društva i pokušavam da nekako probam da spojim iskustvo jednog i drugog, to je prednosti i jednog i drugog načina života. Kakav je nadimak, je li Njemac ili Švabo? Kako ko, oba su validna. Njemac, Švabo, eto to su neki nadimci koji su u osnovnoj školi, čak i u srednju, tako da zavisi, da, ostalo. I to nekako ja mislim da je u tom trenutku bilo i tačno. Da li vi, pošto se često govori da postoji puno ljudi koji osjećaju jugonostalgiju, oni koji su živjeli u Jugoslaviji, da li vi osjećate neku germano-nostalgiju? Da li nekad nostalgiju fali to vrijeme, to kako ste odrastali? Da li vam fali Njemačka? Pa, nedostala mi je možda čak prije mnogo više nego sad. Ja sad imam i porodicu i dva dječaka, tako da je moj fokus sada u potpunosti na njih i na mjestu koje mi živimo, to nam je trenutno dom. Naravno da mi je nedostajalo, meni napad struktura i taj sistem iz kojeg sam ja došao, jedan drugi sistem, naprosto ja se nisam mogao u potpunosti snaći. Gledano iz vizure djeteta koje nije
prošlo kroz strahote opsade, ja sam zaista doživio šok kada sam vidio kako taj grad izgleda po povratku. Mislim, naprosto za mene su te stvari, ja sam se tu onda počeo direktno suočavati sa činjenicom da postoje moji vršnjaci koji su izgubili oba roditelja ili jednog roditelja, da postoje moji vršnjaci, drugari koji su ranjeni. Znači, sad odjednom nešto što je za tu djecu 3-5 godina bila svakodnevnica, ja sam nekako morao da brzo savladam, da nekako probam da razumijem, da izgradim empatiju, da se naučim kako da se postavim prema tome. Onda je to zapravo i jedan trenutak nekog osjećanja krivice koji vi osjećate kao bili tu u ratu, a ti nisi bio tu u ratu. Pa s tim onda ima i neka krivica i neki stid i neka neprijatnost. I mislim da u tom periodu, s tih nekoliko 10-11 godina, je to sve za mene u jednom jakom periodu bilo zaista vrlo stresno. Tako da u tim trenucima sigurno sam javno čeznuo za Njemačkom. Danas, ovim godinama, ovom distancom, njemačko društvo je prosperitetno društvo, naravno, ali to nije društvo u kojem mi isključivo tako, gledajući s ove perspektive, previše ga idealiziramo. To je ipak društvo koje se bori sa ozbiljnim problemima, koje sve više suočava sa problemom radikalne desnice, koja je parlamentarna stranka, koja opet budi neke ideje i, nažalost, nalazi sve više i više podrške za takve politike, ali njemačko društvo opet jedno društvo koje je vrlo zrelo i hoće da tome stane na kraj, da se tome otvoreno suprotstavi. Toga meni nekako nedostaje u našem društvu. Ja mislim da smo mi društvo u iskustvu državu, a ja je ne pamtim, ali vi je pamtite. Dakle, postoje procesi na koje se mi možemo nasloniti, možemo se malo više uzdati u određene političare, gospodina Vogičevića koji je iz tog vremena, ne znam zašto i zbog čega su naše odlučile da ljudi takvog formata nama više ne trebaju. Nekako mislim da s jedne strane moramo malo da imamo više vjere u sebe, ali da imamo vrlo artikuliran kurs kojim želimo da idemo. To je strašno jedno zanimljivo i podvojenost jedna koja je dio vašeg iskustva i odrastanja. Znači, jedan dio života u djetinjstvu ste proveli u visoko razvijenoj evropskoj zemlji, a jedan dio svog odrastanja ste proveli u jednoj potpuno disfunkcionalnoj zemlji koja je tek bila izašla iz rata i koja je i tada, kao i sada, imala staratelja. To je taj visoki predstavnik Ujedinjenih nacija. Šta vi mislite o tome što ova zemlja ima zvanično staratelja, što smo mi zapravo jedan poluprotektorat? Pa ja mislim da mi treba prvo da se suočimo sa činjenicama, a to je da smo mi zemlja koja je zapravo kako bi to nazvali, u potpisanom mirovnom sporazumu. Kada malo pa slušate sve ambasadore kad govore o godišnjici Daytona, oni zapravo kažu da su i oni iznenađeni koliko je taj sporazum se održao 25 godina. Dakle, mi smo de facto zemlja koja je odlučila da privremeno prestane da puca jedna, druga, treća, peta strana na drugu. Ja mislim da u trenutnim okolnostima je vrlo bez tog protektorata nisam siguran da postoji želja i volja političkih elita da probaju naći zajednički jezik kako bi ova zemlja imala neku budućnost. S druge strane, potpuno je jasno da sa ili protektoratom mi zapravo ne možemo biti funkcionalna zemlja. I mislim da mi tu onda, naravno, negdje nama ured visokog predstavnika kao neki garant mira, s druge strane mi zapravo zaboravljamo da mi nemamo skoro pa nikakvu autonomiju, odlučivanje. Dakle, suštinski svaku odluku visoki predstavnik u našoj zemlji može da poništi. I onda mi s jedne strane moramo da budemo realni da veliki broj zakona koje bi mi možda kao društvo i donijeli, mi ne možemo donijeti. Mi možemo samostalno, mi ne upravljamo ni svojom valutom samostalno, suštinski ne upravljamo. Dakle, naš suverenitet je skoro pa de facto vrlo kao takav. Ja iskreno mislim da se Evropska unija mora odlučiti. Ako žele da imamo protektorat, onda taj protektorat mora da ispuni svoju svrhu, pa neka ili već ne provodi ono što je slovo Daytona, ili nek se povuče.
U protivnom mi ćemo ovako nastaviti narednih 100 godina. Mi smo u nekoj pat poziciji u kojoj se, čini mi se, ni naši političari niti plaše, po znacima navoda, uopšte nekih sankcija ili dalje. Mislim da je njihov vokabular i odnos prema evropskoj zajednici zapravo sve više suroviji, što dodatno pokazuje da su oni možda svjesni te impotentnosti samog tog ureda i evropske politike prema nama, koja nikako da se odluči šta je za cilj sa nama. Ali i predstavnici Evropske unije i američke ambasade tretiraju tu trojicu lidera kao predstavnike etničkih zajednica, kao plemena, a ne komuniciraju sa institucijama u Bosni i Hercegovini. Ali vi možete da odete u Njemačku, vi imate i način da se predstavite i živite u Njemačkoj, vi dobro govorite jezik. Mnogi ljudi odlaze u Njemačku da rade. Zašto vi niste otišli u Njemačku? Pa ja mislim da je zato iz vrlo sebičnih razloga, mislim da je to u pitanju moja profesija. Ja trenutno živim u ovom društvu, imam obavezu u ovom društvu koje je u moje školovanje uložilo značajna sredstva. Ovo je bez obzira na okolnosti kakve su u ovom društvu i inspirativno područje u kojem ja kroz svoj rad imam potrebu da djelujem. To je sad opet sad priče tog odnosa umjetnosti i politike. Ja mislim da umjetnost treba biti angažirana. Ja trenutno mislim da bi ja značajno više doprinio radići u ovom društvu nego negdje drugo. Drugo isto tako iluzija da nas neko čeka tek, mislim, otvorenih ruku, ogromna tržišta u kojem rade fantastične kolege. Evropa je u tržištu umjetnosti vrlo otvorena i nekako naravno mi smo na periferiji. Pa vi ste konkurentni, evo to dokazuje i činjenica da recimo vi ste sada uvršteni u konkurenciju, najuži krug za za nagradu Evropske filmske akademije, kao Evropskog Oskara. Dakle, s te strane, znajući vaš talenat i vaš rad, vi bi mogli normalno da radite u Njemačkoj i da napravite karijeru. Pa evo, ja ću opet sad reći vrlo direktno, vi ste krivi, jer vi ste nas učili da razmišljamo iz pozicije šta što ja iz pozicije, iz diskursa mene, evo 2020. godine na periferiji Evrope mogu da kažem, koja je to priča koju ja mogu da ispričam za razliku od mojih kolega u nekom drugom dijelu. Ja sam došao do te nominacije pričajući priču o mom društvu, jednu vrlo surovu priču iz društva koje se bori da kako pronađe svoje mjesto u Evropskoj uniji, idealno po pitanju prosperiteta. Naravno, sva ova priča dolazi u drugi plan kada ja krenem razvijati budućnosti moje djece. Sad više to nisu samo odluke koje se tiču mene, nego se tiče direktno i njih. Ja njima želim prije svega obrazovanje i zdravstvo, neka dva elementarna stuba i sigurnost, naravno, da nekako u tu neku utakmicu života uđu koliko toliko ravnopravno sa svojim kolegama, kako iz regiona, tako i iz cijelog svijeta. Nekako, meni je uvijekantno kako jedna mala zemlja sa, mislim, jedva 2 miliona stanovnika ne može da se organizira. Mislim, pa to je apsurdno. U nekim situacijama je to što ste mali može biti prednost. Ja mislim da u našem društvu nekako je to geografska malenost i brojčanost mogla biti naša prednost. Mi bi vrlo lako mogli i da se zaštitimo i od COVID-a, i da ulažemo u obrazovanje i u zdravstvo, a zato moraju postojati politike koje će nekako prepoznati i definisati kao svoje male ciljeve da žele da izgrade takvu budućnost. To trenutno nije, prije svega se sve svodi na to da oni osiguraju sebi i svojim elitama prosperitet i meni nekako ulazi u glavu da smo mi zapravo žrtva jednog jako malog broja ljudi. Pa političari su razvili sistem u kome nema problema za obrazovanje. Vaša djeca će moći kupiti diplome ako se ništa ne promijeni. Kao što je sada, postoji vrlo su dostupne te kupovine tih diploma, a s druge strane što se tiče zdravstva, tu isto nema problema jer zdravstva skoro da i nema, raspada se.
Pa zašto se, mislim, raspada, dešava se još jedna druga stvar, a to je da zapravo ljudi, ako pričate s ljudima koji trenutno prolaze kroz liječenje od COVID-a, zapravo u većini slučajeva ljudi prolaze cijeli proces privatno, znači u privatnim praksama. Ja, evo, ne želim da ja sad previše pričam o Jugoslaviji i tako dalje, ali ako išta iz tog sistema bi trebalo da sačuvamo, to je da nam zdravstvo i obrazovanje ne smije privilegija, ne smije postati klasno pitanje. Jer šta to znači? Ako ja nemam novca da sebe liječim privatno, ja sam osuđen de facto. I mislim da naprosto to ne može sad tako. Mi smo oteli zdravstvo od građana, mi svi plaćamo te doprinose. Naravno, mi trebamo biti svjesni da mi živimo u zemlji gdje se ministri slikaju kad dobiju 4 kompjutera i šleper maski kao donaciju. To je naša realnost. Mislim, jako siromašna zemlja. Čini mi se ne toliko koliko nas predstavljaju. Mogu se dizati krediti, trebaju se dizati krediti, ali onda treba ulagati u nauku, u bolnice, da nismo do sad mogli da napravimo fabriku koja će proizvoditi kirurške maske, ili mislim, znači naprosto negdje u tom mentalitetu skoro pa naučen da pružamo ruku. Meni je stvarno znači nekako nedopustivo kad ih vidim kako se poredaju i slikaju se 25 godina nakon rata, ide 20 godine se slikaju sa humanitarnom pomoću. Ja sam zahvalan zemljama koje nama što pomoć, zato što je to objektivna okolnost, ali ne mogu da mi ne radimo kao društvo ništa da kažemo hvala, ne treba, mi ćemo sami za sebe da preuzmemo odgovornost. Da li mislite da ovo što se dogodilo sada na posljednjim izborima, pogotovo kad je u pitanju Sarajevo i kada se prvi put nekako jedan pravi demokratski proces dogodio i donio promjene u političkom životu Sarajeva pa i Bosne i Hercegovine, da li mislite da je to zapravo put ozdravljenja? Da li je počelo političko ozdravljenje u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da je ta lica nekog centra, znači lijevih i stranaka centra, nešto što odražava na neki način život u Sarajevu i mislim da kao takav može da na neki način bude funkcionalna koalicija. Te stranke su u proteklom periodu dok su bile na vlasti jednu godinu dana pokazale da ta politika kao takva može da funkcioniše i ja želim vjerovati da je ovo početak promjene. Međutim, ako možemo spomenuti Banja Luku, nije svaka smjena promjena i isto jedan indikator. Ja zaista kažem što je Sarajeva, želim vjerovati da je ovo neko novo razdoblje, da će nove politike nekako uspjeti da pomire određene suprotstavljene stavove, ali isto tako da neće, mislim, mene zapravo zanima šta je kada oni krenu govoriti o određenim pitanjima oko kojih ne budu mogli naći kompromise ili oko kojih budu htjeli naći kompromisa, a to zapravo bude pogrešno na jednom ideološkom smislu. Ali isto tako je da i shvatimo da su ovo opštinski izbori, da su prije svega komunalne nadležnosti i da je funkcionalnost tih koalicija vrlo lako pokazati i demonstrirati kroz zapravo poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života na lokalnoj zajednici. I evo mi imamo sada, oni imaju priliku 4 godine da nas uvjere da su oni alternativa. Ja želim vjerovati da jesu. Ja mislim da je strašno velika odgovornost kad izađete pred građane i građanke i tražite glas. Ja želim samo vjerovati da su oni svjesni terete obaveze koju su preuzeli i povjerenja koje im je dato i da isto tako kao što su dobili ove izbore, isto tako mogu da izgube za 2-3 godine. Tako da zaista bi želio da svih nas to bude neki indikator poboljšanja. Vidjet ćemo. Hvala vam lijepo. Evo sad za sada završavamo ovaj razgovor, ali ga nastavljamo nekom novom prilikom i hvala još jednom na vašem učešću i na vašim idejama i pogledima koje ste nam izložili. Hvala vama puno na pozivu i prilici da govorim. Želim vam puno sreće sa festivalom. Mislim da je ovakav festival nedostaje. Generalno nedostaje ova mogućnost da se susrećemo i razgovaramo i jako se radujem i narednom izdanju. Moja nekadašnja studentica, sada koleginica, Sabrina, tema politika i umjetnost. Gdje ste vi u toj temi?
između u politici manje, u umjetnosti više, s tim da politika i umjetnost imaju jednu neraskidivu vezu. Naprosto, umjetnost postoji kao jedna refleksija naše stvarnosti, a politika nam oblikuje tu stvarnost. Tako da umjetnost je neminovno vezana za to što je zato kakva nam je stvarnost, a naša stvarnost je malo groteskna u zadnje vrijeme, pogotovo ova politička. Tako da mislim da ovo mi je najsmiješniji kod ovih komunikacija. Hoću prije, ja. Pa ovo sam htio da vas pitam. Vi u vašim radovima skorašnjim, vi, ja bih rekao da to što vi uzimate kao temu, da je jedna vrsta intimne politike. Može li se tako reći to? Definitivno. Politika se reflektira na naš svakodnevni život, na svaku individu pojedinačno, a meni su nekako bliže ove priče individualne koje u stvari, kažem, imamo neke likove koji u svojim malim pričama, svojim intimnim pričama u stvari proživljavaju ono što je dio stvarnosti koju oblikuje politika. Tako ste radili film zajedno sa Nerom Lakić-Ulusić, koji se zove Undercover, koji je, evo vi recite zapravo o čemu, za one koji nisu vidjeli film, recite šta vas je inspirisalo i šta je tema filma. Pa ukratko, priča je o ženama koje nose hidžab, to jest maramu, ženama muslimankama u Sarajevu i njihovoj poziciji u Evropi. Desilo se tako da smo Neira i ja bile na našem prvom putovanju na filmsku radionicu, na filmski festival. Išle smo u Holandiju i tu smo se kultural šok, kako kažu, doživjele. Kada je graničnik na aerodromu rekao Neir da malo sačekaj da ode na razgovor, Neira je pokrivena za one koji ne znaju, znači nosi hidžab. Ja sam ovako uvijek u nekim šarenim bojama sa piercingom i to. I ja sam došla poslije nje na taj šalter i rekla, ali ovo je moja kolegica, nas dvije smo skupa krenule na festival. I onda su rekla, dobro, hajde, nek ide i ona s vama. Znači, to je bila neka naša motivacija, to je bio pokretač u stvari da krenemo razmišljati o toj temi, tako smo nas dvije i ostale dio tog filma, u stvari ta naša priča i dalje naše reflektiranje o samoj temi, ali imamo i divne sagovornice u filmu koje su u stvari uspješne žene Sarajke, mislim, koje su u tom momentu živjela u Sarajevu, koje žive i rade sa hidžabom i koje se na neki način susreću i sa predrasudama i sa nekim lijepim stvarima i nekim ružnim stvarima, a u tom momentu hidžab je bio zaista goruća tema i zvali su je čak zastavom terorizma. Da li je hidžab politički statement, politička izjava? To upravo mi ispitujemo u našem filmu. Znači, nismo krenule sa nekim tvrdim stavom o tome da jeste ili nije, no ono što proizilazi iz priča naših sagovornica je upravo da je to jedan intimni čin žena koje imaju svoja ubjeđenja, svoje religijsko i intimno shvatanje svijeta iz kojeg su one odlučile da nose taj komad tkanine kada ga svedemo na kraju, znači na to. Zato što one tako žele, zato što one vjeruju. To što hidžab ima druge kontekste u drugim dijelovima svijeta, to je naravno doprinijelo kompleksnosti priče i kompleksnosti slike o društvu. Međutim, ono što je bila sama tema našeg filma je u stvari taj intimni moment i koliko u stvari društvo onda gradi neke slike pod utjecajem medija, pod utjecajem nekih politika i koliko u stvari to utiče na naše privatne živote. Znači, vaš je zaključak da hidžab nije politička izjava ili politička deklaracija, kao što, pretpostavljam,
onda nije to ni uniforma jedne časne sestre. Ne. Mislim, ne politička. Religija i politika su, nažalost, previše u vezi, iako ne bi trebale da budu, po mom mišljenju. Religija bi trebala da se više bazira na neko duhovno biće čovjeka, iako uvijek ima neke postulate koji određuju druge aspekte života i društva. Međutim, kod nas, nažalost, politika je previše upletena. Kad kažem kod nas, mislim na Bosnu i Hercegovinu, regiju, ali to nije daleko ni od svjetske politike. Tako da ne znam gdje bi se... Čak danas sam u autu razmišljala vozeći koliko je u socijalizmu bilo, kako kažem, potpuna raskinuta veza između politike i religije, ali kako je sada ta veza nakon raspada Jugoslavije postala sad previše onako uska i da li postoji ikakav način da se u stvari nađe mjera gdje politička opredjeljenja i religijska opredjeljenja mogu ići zajedno, a ne podbadati jedno drugo i ne podilaziti jedno drugom i ne zloupotrebljavati jedno drugo. Vaša predstava koju ste radili u Kamenom teatru 55 se zove Knjiga mojih života i rađena je prema knjizi Aleksandra Hemona. To je ponovo neka vrsta politike intimnog. Ta je predstava za mene lično bila jako važna. Jer ja sam odrastala u ratu, odrastala sam uz neke ideologije neminovno, koje nekako su mi dale jednu stranu, jednu sliku rata. Onda je za mene u stvari ta priča bila otkrivanje šta se zapravo sve dešavalo, kako su generacije prolazile, kako se kroz život mladih ljudi prelamao rat. I ono što je meni bilo... Aleksandra Hemona, znači on tu piše svoju autobiografiju. Da. On piše svoju autobiografiju iz ugla čovjeka koji je, čiji identitet je, kako on sam kaže, jako komplikovan. On je nesmjestljiv u ove naše standardne trilogije, u našu ovu triptih. Autobiografiju u ovom slučaju nije toliko pogrešan, kad je u pitanju Saša Hemon. Jer što ste rekli, on ima tu kompleksnost i svoje ličnosti, ali naravno i puta koji je prešao u životu i koji opisuje u toj knjizi. Ali kako sada njegova lična priča, Saša pripada jednoj drugoj generaciji, on je stariji, mi smo negdje generacija, on i ja. Kako se to moglo ticati vas i vaše generacije? U predstavi igraju Boris Ler, igra Amar Selimović, igra mladi glumci igraju, ja? Maja Izetbegović, Rima Ovčina, Sabica Idinović i Mirna Jogunčić. Moj koncept je bio u stvari da ima puno likova, i mnogi glumci igraju različite likove. I onda sam ja željela da vidim kako mi kao upravo generacija koja nije prošla sve to, možemo da reflektiramo jedno vrijeme, neke likove koji su sad vama stvarni likovi, nama su oni bili, mislim, meni su bili fiktivni likovi iz knjige. Iako sam znala, kontekst, znala sam da su svi likovi pisani po stvarnim ljudima, međutim, taj konstrukt je bio dovoljno dokumentaristički, s druge strane dovoljno i blizak načinu pisanja koji je fikcija, koji je dramska neka stvarnost. Sad, u tome, naravno da smo mi imali jedno drugo viđenje, mi smo imali jednu drugu vrstu, kako da kažem, postoji ta jedna mitologizacija
Jugoslavije koju ima generacija koja je doživjela, znači ta nostalgija je prisutna i dalje. Međutim, ono što meni je nekako srcu bilo blisko i mojim ubjeđenjima je u stvari nedostatak te jugonostalgije kod Aleksandra Hemona. I njegov način sagledanja tog sistema, način sagledanja početka rata, koji je meni dao novu perspektivu, ali ne samo kao ličnosti, već i pripadnici jedne generacije. Tako da smo mi pokušali da demistificiramo stvari koje su u nekom javnoj sferi, jel da tako kažem, u stvari prilično izmistifikovane. Sabrina, da li se sjećate na jednom času na kome ste bili vi i Nermin Hamzagić, možda je to bila 2. godina studija, ja sam vas pitao šta vi mislite o Bosni i Hercegovini. I vas dvoje ste imali vrlo jednu tamnu sliku Bosne i Hercegovine, bili ste vrlo loše raspoloženi kad govoreći o tome šta vas očekuje u budućnosti. Između ostalog ste rekli da je sve u Bosni štela i da je tako, bili ste nekako razočarani, iako ste bili vrlo mladi. Kako danas vidite tu istu Bosnu i Hercegovinu? Sad kad to govorite, meni to nekako ne zvuči realno, jer sa ove tačke gledišta čini mi se da sam bila pravo optimistična spram toga kako sam gledala na Bosnu i Hercegovinu i na neke ove naše uvjete življenja, jer sve mi se više čini da sam još više razočarana. Znači, tad ste bili razočarani, a sad ste još više razočarani. Ali, ja ne znam da li se sjećate da sam ja tada rekao i da sam se suprotstavio tome i rekao sam da ima jedna stvar koju ste vi uradili, možda najvažnija u vašem životu, i vi i Nermin, a da pritome niste imali štelu. I to je bio moj krunski dokaz da u Bosni i Hercegovini mogu da se rade stvari i bez štele. I ja sam vas pitao koji je to događaj u vašem životu koji niste uradili, koji ste uradili bez ikakve štele, i vi ste se malo zamislili, a onda ste oboje se sjetili i rekli pa to što smo upisali akademiju. I ja moram da kažem da ne samo što je to naravno jedna praksa na našoj akademiji, u Sremu, mislim, nije nikad, mislim, ja mogu da govorim za moje klase, ali pretpostavljam da je tako i na svim drugim klasama, ja vjerujem da mi svi tako mislimo na akademiji, da mi ne upisujemo studente preko veze, jer bi to bila jedna loša poruka za njih i konačno nekako bi uništili njihove živote. Ali ja hoću jednu drugu priču da ispričam. Vi ste, kad ste položili prijemni ispit, ja sam tek tada na razgovoru, nakon što ste položili i bili primljeni, ja sam u razgovoru sa vama razumio da ste vi kćerka mojih kolega Nedžada Begovića. I pitao sam, pa kako to da ja nisam znao, uopšte, ni kao informaciju nisam znao da ste vi njihova kćerka. A vi ste meni tada, dobro se sjećam, rekli da je to zato, vi ste imali 18 godina, ali tako? 18-19, tako da. Vi ste tada meni rekli da ste im vi bili zabranili da oni na bilo koji način sugerišu bilo kome s akademije, čak informativno, da ćete se vi prijaviti na akademiju. I ja sam tada znao da je predamnom jedna buduća izvanredna rediteljica, umjetnica, jer ste imali taj integritet, tu odlučnost i tu jednu snagu koju je potvrdila činjenica da mi smo bili vrlo objektivni i da smo prepoznali taj vaš kvalitet. Zašto ovo pričam sada? Zato što mi se čini da ta odlučnost jedne mlade žene da proba sebe samo u svojoj mjeri, bez ikakvih spoljnih stvari koje bi joj ili pomogle ili odmogle, je bio nekako presudan kad ste bili u pitanju vi. Da li je to, odakle to dolazi? Kao karakter, kao vaspitanje, kao intuicija,
odakle ste pokupili tu samosvojnost i taj individualizam? Teško je reći. Ja mislim da je to karakter, da je to negdje zvijezde su se tako poredale kad sam se ja rodila, jer naprosto ja ne mogu da prihvatim druge načine. I možda bih do sad već lakše prolazila kroz život i možda bih lakše, ne znam, obezbjeđivala egzistenciju i šta sve ide uz to, da sam krenula ovim nekim utabanim putevima zbog kojih i kažem da vjerujem, sve manje vjerujem u neke dobre prakse u našoj državi. Međutim, nešto što ja ne mogu sa sobom da razjasnim, meni to ne dopušta. To je neko ubjeđenje, a možda još više tvrdoglavost. Znači, ja se sjećam da ste vi meni jednom rekli koliko sam ja tvrdoglava, da moram malo to i da nekad malo i popustim. Međutim, tvrdoglavo ja ne mogu da pristanem na, kako da kažem, standarde koji su, nažalost, ovdje prisutni. Na standarde u zapošljavanju koji... Jedno korumpirano društvo, je li tako? Apsolutno, apsolutno. I ta korupcija je ima toliko slojeva i toliko u stvari banalizuje stvari, pa i samu umjetnost, pa i same institucije. I nekako mi svi znamo, a šutimo o tome koliko je stranačka pripadnost važna pri zapošljavanju. I u momentu kad sam počela negdje da se razočaravam početkom ove godine, jer sam odlučila napokon da se zaposlim, kad sam počela se razočaravam kako to sve ide, onda sam se sjetila da upravo Akademija scenskih umjetnosti je jedno mjesto, sad ja tvrdim koliko i vi možete tvrditi, da je to jedno mjesto u kojem ne postoji, kao kažem, ta vrsta stranačke pripadnosti, jer mi znamo više kojoj stranici koja škola pripada i to je kao neka javna tajna. Ali Akademija naprosto nije na taj način svrstana i kroz Akademiju mi nismo na taj način setovani, to jest odgajani. Recite mi, da li izbori koji su bili u Sarajevu su vam neka nada ili ne? Nada da, međutim, imali smo već priliku vidjeti da dođe do nekih manjih promjena, do nekih manjih iskoka. Nikada nismo doživjeli da je to donijelo baš osjetne promjene. Da je to doprinijelo mnogo u poboljšanju stila života. Naravno da zavisi od ministra do ministra, evo recimo kulture, nešto što je nama najbliskije, koliko će u nekom momentu napredovati neka od grana umjetnosti, pa ako naš, ne znam, kolega ili kolegica, pretežno su kolege, dođe na mjesto ministra, onda mi znamo da ćemo mi imati neku vrstu napretka u njegovom mandatu. Međutim, čim se i tom kolegi ili kolegici poljulja mjesto, odmah znamo da više nemamo baš šta puno očekivati. Vidjeli smo i napretke u zapošljavanju, otvaranju radnih mjesta, kada dođu na mjesto kolege koji razumiju materiju, koji razumiju u stvari šta je problematika, onda dolazi do nekih pozitivnih promjena i ja se nekako nadam, ali više bih voljela da oni sada su ti koji trebaju da brane u stvari to da su im toliki građani i građanke pružili tu mogućnost da nam pokažu zaista da je promjena moguća. Znači, nadamo se, ali sa oprezom. Sa oprezom. Hvala vam. Mislim da moraju stvarno, da bi to bila najveća promjena, kada bi oni bili svjesni toga da sada moraju opravdati poziciju koju su dobili. To je odlično. Da, kraj ovog našeg razgovora. Hvala vam puno.
čujemo se i vidimo se i uskoro, ja se nadam i ne samo online, nego i u stvarnom životu. Radovalo bi me jako.